Hello guys, welcome to YSP. Mix and mastering matang jiti beginner gi oina ko. Volume le khala ka sana biro already half the other effect ko kara ko compressor the equalizer the multi effects ko reverb nam lai dan ko sumba kara half the other half yo ko. Effect ki matang je ki mai jo ko. Effect je so half the ju yaba matang yaw ko ne ta ko. Adi if you have some work on the I'm teacher like aduna I site di mix and mastering matang di adi ko yang pak thada ru gino haitare ko gina mo ina ko beat making gi process sido ina ko thada bi haitare ko adi how to mix and master ana theory to show how to make a juice wall type how to make a j code type how to make a travis code type ana sumbo ina theory yang bio ko aduga Tiwing adum practice to ko chine na kana ne ai tare dom ko ai gi experience to ko me am share to je ko so bye, see you in my next video.